nyuma yuko umugabo bita Major General Muzinga amaze iminsi atagaragara ku mbuga y'urugamba. Impamvu amaze iminsi atagaragara, impamvu ntayendi ni uko umugabo yamaze gupfa ndetse yapfuye arashwe. Turakubwira ibijyanye n'amakuru y'uyu mugabo wapfuye arashwe, amakuru menshi yagiye hanze muri rusange, ariko kandi muri Masisi naho birakomeye cyane, urugamba rukomeje kuba ingorabahizi kugeza uyu munsi. Niko kandi umugabo bita General Mutayomba nawe ntabwo byoroshye, turaza kumugaruka ture muri rusange uko bihagaze. Ariko kandi Jire Mbanze Milambwe yageze ku mbuga y'urugamba ngani muri Baraka, naho birakomeye cyane. Turaza kwambuka tujye mu gihugu cy'u Burundi turebe isoko rya Ngozi, ahangaha rwose ryakongotse, abivuga ko M23 yabo yaritwitse irirashe. Muri rusange tureba ibijyanye n'isoko kuba ryabaye umuyonga ahangane muri Ngozi muri rusange. Reka turebe aya makuru yose mu buryo burambuye, tubayemo n'ikaze mwese mu ratandukanye. Nge nitwa Jabo Marashi, ndi kubona rikora niko rumeze neza. Yego meze neza rwose. Niko ndagira ngo twihuta cyane tujye muri aya makuru, ariko twanzikire kuri iyi nkuru duhere ku mugabo bita Major General Muzinga. Bivuga ko yamaze kuba yicwa. Uyu mugabo amaze ibistagaragara ku rugamba nyuma yuko inzu ye yabaye umuyonga igatwikwa. Ikindi cyaje hanze uyu munsi ni urupfu rwe. Bigenze biteye bihagaze bite muri rusange? Urakoze cyane. Reka duhere hari mu gihugu cy'u Burundi. Hari mu Burundi cyane harimo harabera ibintu byinshi bitandukanye, kubera ko hariho mu gisirikare ntago barimo bumvikana. Kutumvikana mu gisirikare birimo biratuma hakomeza kuba uruntu. Dore ko mu minsi yashize havugaga umugabo bita General Major, umugabo bita Muzinga, akaba yari nigeze kuyobora urugamba hariya rwakubitana rwashamiranyaga M23 banganya na FRDC ndetse na coalition ya Kinshasa n'ababafasha abari bo bose. Icyo gihe yaje kuva hariya asubira iwabo mu Burundi nyuma yuko batsinzwe urugamba. Bakimara gutsindwa urugamba yajyanye n'abandi basirikare be bose yarafite basubira mu Bujumbura bajya kongera gupanga urugamba bundi bushasha. Nakigerayo noneho batangira gupanga urugamba bundi bushasha. General Major Muzinga ntabwo yasubiye ku rugamba. Yahise aguma hariya mu Burundi, ariko abari we ukomeza gukurikirana ibyo urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Nyuma yuko hagaragaye abasirikare benshi baguye muri turiya duce twa za Pwenzero, mbere yuko Pwenzero M23 ibasha kuyigarura ndetse na twirwaneho, nibwo General Muzinga bahise bamuhamagara baramubwira bati Pwenzero irashobora kugira gute gufatwa. Bohereza abasirikare benshi bagenda bagiye kurwana hariya muri kariya gace. Yego. Ariko umugabo bita Kisekedi ahita hamagara uwo bita Neva aramubwira ati hariya hagomba kwambuka uwo bita General Muzinga. Agasangayo umukoloneli wari uriyo bitaga bamwitaga ngo ni Yakoneas. Koloneli Yakoneas ni wari uyoboye muri kariya gace. Ariko Yakoneas yaje kuraswa hashize nk'iminsi ngingahe na drone yarashe hariya muri Baraka. Yego. Nyuma yuko amaze kuraswa bohereza uwo bita Ndikumana. Colonel Ndikumana abari uje gupanga iki urugamba. Nibwo bahise bavuga bati reka turebe uburyo General nawe aje muri turiya duce, ati kubera ko hano mu Burundi barimo barikanga ibitero. Dore ko bari baraye bikanze ibitero hariya muri Lac Tanganyika, bivuga ko ari Red Tabara shobora kuba yashakaga kubagabaho ibitero. Aba bandi barundi bakidoga bavuga ati ni M23 bashakaga kugira gute kubagabaho ibitero. Yego. Neva kirangiza Kisekedi kirangiza guhamagara Neva yahise muhamagara ati mu gihe warangara kariya gace ntubashe kujya kureba uburyo wakigarurira. Karimo Red Tabara. Red Tabara yashobora kuzika kugabaho iki ibitero. Nibwo Neva yahise agira ubwoba. Amaze kugira ubwoba baravuga ati nta wundi ugomba kujya hariya kuki ku rugamba. Hagomba kujyayo uwo bitande General Muzinga. Uyu General Muzinga kumwohereza hariya ntabwo yamwohereje ari ukuvuga ngo nuko ashoboye urugamba. Urwo yarwanye hariya za Sake rwaramunaniye. Yamwohereje kubera mutation indiscipline. Ni nk'igihano bari bamuhaye. Ni igihano buri yaramuhaye. Ntabwo ari ishimwe ryo gushoboye. Kubera ko uribuka ko Neva yabahaye briefing. Ababwiye ati umusirikare muto uzajya upfa hariya za Pwenzero cyangwa se mu tundi duce barimo barwaniramo hariya. Uriya musirikare ntakaze gushingurwa hariya mu Burundi. Hazajya bazanwa abasirikare bakuru aribo baza gushingurwa hariya. Kuki atashingurwa mu Burundi ubwo? Ko ari ukwanga ko abaturage b'u Burundi bigaragara ko hari abasirikare babo barimo bakomeza kugwara bakabimenya bakagira impungenge bagahangayika kandi bikaba byasohoka hanze
bikajya ku mbuga nkoranyambaga, igihugu kikagira isura mbi, igihugu kikagira isura mbi ko kirimo gipfusha abasirikare benshi. aha birumvikana. noneho uwo bita Muzinga akaba ari wari uyoboye urugamba, akaruyoborera ariko ari mu Burundi, ataragera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nibwo yavuganye na Majoro Bukuru, ariwe Bukuru Bernard, ariwe wari uyoboye urugamba hariya muri Minembwe. Baza kumvikana ko Bukuru yari amaze kubona amabuye menshi y'agaciro, arayo Muzinga yavuganaga n'abayobozi baba FARDC ndetse n'abazarendo bari bafite, ayo yose barayakusanyije bayaha Bukuru. Bukuru bamaze kuyamuha arayafata, abaga abasirikare babo, akuramo, twigeze kubikora ikiganiro, akuramo ibyo mu nda byose abikuramo, ashyiramo amabuye y'agaciro. Byarakozwe mu minsi itambutse. Ubwo ni imirambo tuvuga, ntabwo ari abantu bari. Yego, ni imirambo y'abarundi yabaga yatwayemo amabuye. Ya mirambo yose yohereza indege iza kuyifata, yayigeza hari Baraka bakayipakira imodoka. Maze kugera hariya noneho muri Bujumbura, uko byagenze nibyo ndashaka kubasobanurira kugira ngo mumenye impamvu yose kuva uriya Muzinga yatumwe muri turiya duce, nubwo bivugwa ko nubwo yaguyeyo akaba yaguye hariya. Icyabiteye n'iki nyamukuru, iriya mutation discipline yayihawe kubera iki, byaturutse he? Nibyo turimo kugira ngo mubashe kugira gute kubisobanukira. Nibyo rwose. Uyu mugabo bita Muzinga amaze gupakira iriya mirambo, yinjiye hariya mu Burundi, baza gukuramo amabuye y'agaciro, asigara ahantu ku kigo cy'Abashinwa. Imirambo bayijyana ahantu bajya kuyitunganyiriza kugira ngo bajye kwishingura. Bamaze kuyigeza aho ngaho, perezida nibwo yabimenye ko haje abasirikare batoya kugira gute kubashingura. Aratuza, yanga kugira ngo agaragaze reaction, kandi bari barangije guhamagara bene mibiri kugira ngo babashe kugira gute kuyishingura no gusezera. Icyo gihe neva kugira ngo umugabo bita Muzinga atajya gusobanukirwa n'ibyakozwe, yahise amuzamura mu ipeti, yari general de brigade, ahita amukubita general major. Amaze kumukubita general major, uriya Muzinga yibwira ko bamuzamuye kubera akazi yagize gute, yakoze keza, ariko kwari ukugira ngo bamujijishe atajya gutahura ibyarangije kugira gute gupangwa. Umugambi wacuzwe neza. Yego. Hanyuma noneho uriya Muzinga akaba yarashigikiwe n'umugabo bita Prime Niyongabo. Hanyuma noneho Neva ubwo akaba adashigikiye ibyo ngibyo. Neva itazamura ipeti, urabizi ko perezida ari gutanga amapeti, cyangwa se umuyobozi wa parti politique niwe utanga. Birumvikana. Nibwo noneho Neva we ku giti cye bahise bagira gute, yahise agenda aratangaza, azamura bamwe mu basirikare, ndetse n'uriya mugabo Muzinga aramuzamura. Akirangiza kumuzamura, yahise amuhamagara aramubwira ati, wowe bwana Muzinga, nyuma yuko tumaze kubona ko hari ibitero bishobora kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigatera ku butaka bwacu bw'igihugu cy'u Burundi, twemeje ko wowe Prime nako Muzinga ugiye kujya gupanga urugamba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaruyobora. Hakaba hariyo uwo bita nde, uwo bita Ndikumana, akaba yari yasimbuye umugabo bita nde, Yakoniasi, yavuye hariya yakomeretse, ariko ndituramenya nimba Yakoniasi akiriho cyangwa se Colonel Yakoniasi, cyangwa se nimba ashobora kuba yarapfuye. Nibwo muri kiriya cyumweru uriya mugabo yahise agira gute, agenda ajya kumusimbura. Yahise yurira indege, indege iramuzamura. Ntabwo mvuga abasirikare banyuze kuri force, yego, ku butaka, si ngombwa cyane. Yuriye indege, indege iramujyana imugeza Kalemi. Mu buryo bwo kujijisha, yatinye kunyura hariya muri Uvira ngo ataraswa, aziko M23 yaba yamuteze ikamurasa, cyangwa akaba yaraswa n'abakongomani. Nibwo uriya mugabo directement yahise yurira indege imugeza Kalemi. Imaze kumugeza Kalemi, yagaragaye ari muri Baraka. Amaze kugaragara ari muri Baraka, yari ari ahantu mu gashitingi, indege iraharasa. Iyo harasa ariko baravuga ngo yari yarangije kuva muri ako gashitingi, yagiye mu ndake. Mbere yuko ava Kalemi yari yateguje abasirikare bari bari aho, asange bamucukuriye indake ye yo kuraramo. Iyo ndake bayikoze neza, indake za gisirikare ahita yinjiramo. Akihagera aho uramenye ko yahageze. Yego, ahita yinjira hariya muri iriya ndake, abanza kujya muri hoteli. Ageze muri hoteli yanga kuyiraramo. Abasirikare be baramubwira ati, niba wibesha ukarara muri hoteli M23 uraraye ntiwiriwe rwose, urahita upfa. Ati mfite intelligence zigize gute, zikomeye. Ati izo intelligence zirakurasa zikurangiza. Mu gihe warara aho ngaho, intelligence za M23 zirakurangiza. Uyu mugabo
nibwo yahise agira gute, nibwo yahise atangira kugira iki, kugira ubwoba. Yinjira mu gashitingi ke ashaka kujijisha, avamo, bavuga ko yinjiye muri iyo ndake, ariko nta wabonye asohoka muri iyo ndake. Muri ako gashitingi ko drone yarakarashe. Bamwe bakavuga ko uwo mugabo ashobora kuba yariciwe hehe muri kariya gashitingi, bikanavuga ko drone yamurashe ari iy'u Burundi, akiri Burundi. aho ya drone ari iy'u Burundi, ari bene wabo bamwirasiye, bene wabo b'Abarundi bamwirasiye, bakamurasa neza, barangiza bakabihisha ntibabashe kugira gute kubivuga. Uyu mugabo akaba yaburiwe irengero. Bamwe bati mama 23 yaraje iramujyana, imutwara amatekwa iramushimuta. Abandi bati yarashwe na drone y'Abarundi. Abandi bati drone ya mama 23 niyo yagize gute, niyo yamurashe. Abandi ati ntabwo yigeze ava muri Kalemi ngo agere hariya muri Baraka. Ariko ukuri guhari kugeza ubu ngubu tugiye kubabwira nuko uriya mugabo bita Muzinga, bamwe twarimo tubona ironi bandika Muzinga yageze ku murongo w'urugamba, nta uragaragaza ifoto, byaranditswe cyane hageze, ariko nta foto yagaragaye, nta foto iragaragara. Yakone yasiwe ambulance yamujyanye, nanjye ubwanjye narayigaragaje, warabibonye. Yego, uriya mugabo bita Ndikumana agera hariya muri Baraka, nawe nubwo drone zimumereye nabi, ifoto ye nayo twarayibonye, yaragaragaye. Muzinga yagaragaye ari ku kibuga cy'indege cya Kalemi, yagaragaye amaze kwinjira hariya muri Baraka, ava muri bato, ariko nyuma y'iminsi 6 uriya mugabo bita Muzinga ntabwo aragaragara. Amakuru ari kujya hanze nuko ashobora kuba yarapfuye, niyo mpamvu atari kujya ahagaragara. Bamwe bati banza wumve ibyo wundi kukubwira. Bamwe bati yishwe na drone y'Abarundi, kubera ko icyo Abarundi bashobora kumuziza niki, baramuziza we n'umugabo bita Bukuru. Bukuru we bahise bamwicira hariya munani, hariya muri Pensero tayari. Nawe n'Abarundi bamwishe, niwe bamwishe Bukuru. Bukuru Abarundi bo bahise bamwica, bavuga ngo yashinyaguriye imirambo yabo ayishyiramo amabuye y'iki y'agaciro. Bivugwa ko Muzinga nawe nyuma yo kubona iriya mirambo no kubona ariya amabuye y'agaciro yari yaje mu nda y'abari abasirikare kandi bapfuye, bigaragara nko gushinyagurira iki umurambo. Yego, kandi bariya bose bariya bapfuye bafite bene wabo bari muri guverinoma, bafite na bene wabo bari mu gisirikare. Yego, noneho bikiyongeraho ko perezida uriya na Neva akaba we ataranabishigikiye ko ibyo ngibyo bikorwa, byakozwe ari rwihishwa, bikozwe n'uwo bita uyu mugabo bita Muzinga, abikoranye n'uwo bita Prime niyo ngabo. Bivugwa ko iyo noneho iryo kosa byose yari amaze gukora, n'andi makosa yagiye akora hariya muri za Sake, naho hari andi makosa menshi yagize gute yakora mu gihe yari ahari. Bikanamushinja ko muri Sake abasirikare be ntabwo bigeze barwana, yarabahungishije mbere y'uko Goma ifatwa. Abasirikare be yarabahungishije, yari yabakuyemo kare yabajyanye. Bikanavuga ko ajya agenda atanga ibice bitandukanye akorana na 23. Bikavuga ko ari drone yabo yagize gute yamurashe. Icyo ni cya mbere. Yego, ibyo nicyo Abarundi barimo bashingiraho. Icya kabiri bakongera bakavuga ngo mama 23 yaramushimusa. Ibyo ni bikomeje kuvuga, ibyo ni bikukomeza kuvuga ngo Abarundi bashaka ko bamuhaye igihano cyo kumwica kuko yashinyaguriye imirambo yabo, akabikaba byaranatumye yamukubita mutation discipline kugira ngo barebe uburyo bagira gute bamwikiza. Babonaga ya mu Burundi nta buryo bamwikiza. Kakuriya Bukuru yaragiye kuva aho yararimo akorera nyine hariya muri turiya duce twa za Pwenzero. Bagiye kumumanura baramubwira ati Bukuru ntabwo twemeje ko Bukuru atagomba kuva muri ako gace, arasirwa aho ngaho. Bukuru yahise araswa na bene wabo hariya muri kariya gace. Byumvikanye cyane. Hari n'amakuru byinshi yanditse ko yaba yapfuye rwose uyu mugabo, byanditse biri officiel nta cyane neza. Hari ikinyamakuru bita Buntu televiziyo hakujya mu Burundi Buntu yarangije kugira gute, yarangije kubyandika. Uyu mugabo bivuga ko ashobora kugira gute, ashobora kuba yishwe cyangwa se ashobora kuba yarashimuswe na mama 23. Abandi bati yiripotinze kuri mama 23. Niyo mpamvu turema agaragara ku karubanda. Mu biripotinze uyu we ntabwo arimo, abiripotinze ngewe ndabazi. Niyo mpamvu turema agaragara ku karubanda, ntabwo arimo agaragara rwose. Niko rangira ngo wenda tukiri ku nkuru zifitanye isano n'Abarundi, reka tubanze dukomeze no kuri isoko hariya Ingozi, tuze gukomeza andi makuru akurikiranye kuko dukomeje ku nkuru zifitanye isano n'Abarundi. Isoko rikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, Ingozi, isoko rya Ngozi, bivuga ko ryabaye inkonyi ndetse umuyongo ukomeye cyane, aho bikekwa ko naryo ryatwitswe, ariko biri nyuma ngo bishaka ko nk'aba ari M23 ngo drone yabo yaje karasa. Ese ibi ngibi byo byaba bifitanye isano n'ukuri
uwo makuru wabashije gutohoza ku bijyanye n'iri soko kuba ryahiye wasanze ari ayahe muri rusange? urakoze cyane. Amakuru y'isoko ntabwo turabasha kuyamenya neza. Ibi birimo biravugwa n'abarundi. Abarundi kubera ko bazi ko bene wabo barimo bica ingabo za mama 23. Ikintu cyose kirimo kibari mu Burundi barimo barashinja mama 23 kari yarangije gutwika ari soko. Ariko ya soko ntabwo byatwitse na mama 23. Gusa ndibaho abarundi baragaragaza ukuri cyabaye kuko ukunda kubona ko bavuga ibitandukanye ibyo mwavuze si byo ndavuga kandi noneho ntibanareka ngo bifitiye mu nshingano ari ubitangaza. Iyo aba barekaga ngo bifitiye mu nshingano ari ubitangaza byari kuba byiza ukuri kwamenyekana. Ariko niba bifitiye mu nshingano iyo bitangaza urundi rwego rumuri hejuru ruramunyemoza rukavuga ko agize gute abeshya kandi ashobora kuba yatangaje ibintu by'ukuri. Ariko mu bigaragara iyi soko si ya mbere yashariya mu Burundi, ntabwo ari ubwa mbere. Hari isoko yigeze gushariya mu Burundi, isoko nkuru ya Bujumbura, isoko ry'imbaho mu minsi ishize ryarahiye naryo. Isoko ya Bujumbura niyo yigeze gusha. Icyo gihe Bujumbura yari gikorana neza na Kigali. Icyo gihe mu Rwanda bari havuye kizimyamoto iza kuzimya no soko. Mu minsi yashize hahiye isoko y'imbaho nini cyane yamaze iminsi 2 yarabananiye kuyizimya. Hanyuma noneho hakaba harahiye kandi ikigo cya ububiko bw'intwari kiriya kigo cya Musaga kiriya nacyo cyagize gute cyarahiye. Ubu ngubu noneho hakaba hari isoko rya Ngozi. Ni ikibazo gikomeye hariya mu Burundi. Ese umuntu aribaza se Uburundi bwabuze kugura kizimyamoto? Harimo ikibazo gikomeye cyane utamenya icyo ari cyo. Hari ikibazo gikomeye. Hari akantu nabonye mu minsi ishize mu gihe isoko ryashaga ry'imbaho kavugwa n'abantu bamwe na bamwe bakavuga bati ihuriro rya mama 23 rishobora ko riri kurasa mu Burundi rishaka guhana abarundi bohereza ingabo zabo kuza kubarasa. Bakavuga bati turi kubaha ubutumwa bw'uko mukora akazi katari ngombwa. Bati twebwe turi kubarasira iwanyu uko namwe mwacu kuturasira iwacu. Aya makuru nagiye mbona aho ihwiswe ariko ntago ari official, ariko na makuru nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga atandukanye bivuga ko mu by'ukuri byabishoboka ko M23 yabiri kurasa Bujumbura ku bushake n'igihano cyo kuvuga ngo kuki muturasa reka natwe tubishyure. Wabavuga iki kuri aya makuru nabonye aho ihwiswe? Urakoze cyane. Ibi byose aba barimo kuvuga ngingi biri hariya muri Kongo tujya tubona. Muri Kongo ikintu cyose kibaye bajya bavuga mu Rwanda. Hariya hari akagezi kabamwe ni Kalimabenge kabari muri Baraka muri Uvira. Karuzuye kajya kuzura kakamanura n'inyamaswa ziri mu misozi hejuru. Kikamanura n'amabuye. Kariya kigeze kuzura karamanuka kagonga ku mazu. Barangije abaturage ba Kongo bahita bavuga ati biriya ari amazi yoherejwe n'iki n'u Rwanda. Gute se ubwo? Ubyo nyine bavuga ko ari amazi ashobora kuba avuye mu Rwanda. Rwanda se ruvuye imvura? Oya none nibyo bavuga. Ariko biriya bano bavuga ngo bifitanye isano na mama 23. Iya soko riri kure. No gupapira, no kubeshya, no kugira ngo bambike mama 23 ishusho mbi kubera ko bazi ko kiriya kigo ni ikigo cya gisivile si cya gisirikare. Kandi byanga byakunda hari abantu bapfiriyemo. Hari isoko ingana kure ntabwo igira n'abantu bayirimo bayicunga. Hari n'abarara bacururizamo. Hari n'ibyangirikiyemo byinshi. Biriya baba bashaka kugira ngo babashe guharabika mama 23. Ariko mama 23 ntabwo ariyo yagabye biriya bitero hariya. Reka tukomeye tujye muri Masisi mu gace kitwa Ngungu. Bihagaze hariya. Urakoze cyane. Hariya muri Masisi ntabwo byoroshye cyane. Mu gace bita Ngungu. Ngungu hariya muri turiya duce haje kugabwa ibitero. Ibitero bikaba byagabwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije n'abazarendo na FDLR. Bagabye ibitero mu duce twinshi dutandukanye. Muri twa duce twa Ngungu. Byari ibitero bimeze bite muri rusange? Byari ibitero bashaka guhangana ariko ntibyabakundira, ariko bituma banyaga abaturage amatungo, inga zabo bashoreye inka nyinshi. Abasirikare bari abaturage. Abasirikare baba FARDC, bazarendo na FDLR baje kwiba inka z'abaturage. Ahantu bita Gasovu aho ngaho baharwaniye, Gakunda aho baharwaniye, Malangala aho baharwaniye, ku Muringoti aha niho banyagiye inka. Bageze hano ku Muringoti bahanyagiye inka. Izo nka noneho bazikurikiye. Baze kuzikurikira baza kuzigaruramo inka nkeya, ariko izindi mama 23 kugeza n'ubu abasirikare ntabwo irazigaruza baracyabakurikiye. Ndetse n'ahantu bita Mayiwano aho ngaho naho baracyarimo harwanira, naho bita Gasake aho ni muri Masisi. Ndetse naho bita Ibibwe naho mama 23 imaze kuhakora akazi.
abajenerali barimo barwana hariya muri kariya gace autoproclame hariho generale Macano hariho generale Maroke aho ngaho ingabo za FRD za M23 zikaba zirangije kwigarurira utundi duce zikaba zimaze kwigarurira amatekwa ebyiri bakaba bazifashe akaba arizo zagaragaje amakuru y'uburyo bari bapanze muri FARDC yego akaba ariyo bapanze uburyo bira bitero byagombye kugenda hanyuma noneho hano ku murongo w'urugamba hariya muri Masisi umugabo bita bidasubirwaho bita Mutayomba wabitswe n'abantu benshi batandukanye kuvuga y'urugamba wabitswe n'abantu benshi batandukanye yari yaranarashwe akaba yarahise yihutishwa kuvurirwa i Kinshasa uyu mugabo bita Mutayomba yasubiye ku murongo w'urugamba yagaragaye uyu mugabo General Mutayomba yajyanye iki ku rugamba kuki yagiyeyo uyu mugabo impamvu yagiye hariya ku rugamba ni umugabo uzi kariya gace cyane twavuga ko ikintu cyihariye cyatumye ajyanwayo n'ukongera iki mu gufasha abasirikare muri morale uriya niba ushinzwe abazarendo muri Kivu y'Amajyaruguru niba ushinzwe kuyobora abazarendo kandi abarimo barwana benshi hariya muri turiya duce ni abazarendo uyu mugabo bita Mutayomba akaba yahageze aherereye mu gace bita Bibatama yego niho uyu mugabo Mutayomba aherereye birumvikana cyane noneho dukomeze tujye no muri Baraka hari undi mugabo ukomeye cyane bita Jire Ambanze Milambwe uyu yageze muri Baraka no gutanga undi musanzu ho bihagaze bite hakurya hariya muri uyu mugabo bita Mbanza Jire Milambwe uyu mugabo yarangije kugera hariya muri Baraka hariya muri Baraka harimo kubera urugamba rukomeye cyane ingabo za M23 ntabwo ntiziboroheye zirimo zirabarasa isaha ku yindi zirabasheringa isaha ku yindi uburyo hari n'ibitero byinshi birimo bigenda bibagabaho hariya muri za Baraka muri za Fizi ndetse no mu tundi duce dutandukanye uyu mugabo nyuma y'uko bigaruye ibice byinshi bitandukanye bakaza no gufunga bari bayoboye secteur ubu ngo biravuga ko nawe yaje kwipangira urugamba wenyine twavuga ko yaje gufasha iki muri rusange yaje gutera morale abasirikare no kugira no kubazanira abandi basirikare bashasha bayobora urugamba abandi bayobozi bashasha dore ko bari bayoboye yarabajyanye ajya kubafunga muri Kinshasa kubera ko bacitse iki urugamba hari akantu gato nshaka kudusorezaho nabonye mu gitondo mbyuka nabonye akantu kuvuga ko FARDC yabujije abasirikare bari ku rugamba gukoresha amatelefone cyane cyane ya smart kugira ngo amakuru atajya hanze umwanzi akayamenya cyangwa se umwanzi akamenya aho baherereye bakabarasa cyangwa se ibuzana none abasirikare ku rugamba koherezanya ubutumwa butandukanye n'imiryango yabo n'inshuti kugira ngo umwanzi atatrakinga cyangwa se akabasha kumenya ahantu haduyi aherereye ibi bintu bivugaho iki kuba telefone zimujijwe mu basirikare ku rugamba wa FARDC abasirikare b'ibyo ni bisanzwe telefone ya Android telefone ifite Android kuyijyana mu rugamba egare ko drone irashobora kuguhakinga drone iraguhakinga ikaba utafunguye location se nubwo waba utayifunguye Android yonyine ifite ikisobanuro Android yonyine iyo yarangije kuyihakinga neza barashobora kugira gute kukurasa niyo mpamvu bari gutsindwa se nicyo nize nibaza ntabwo ariyo mpamvu bari gutsindwa ariko barashaka kugira ngo bagaragaze ko badashaka igikoresho cyose cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'umuntu wariye ubu ngubu icyo babasabye ko babazanira icyo bita turaya ni telefone zikoreshwa mu rwego rwa gisirikare udashobora kubasha guhakinga na santerite zidahakinga gusa iyo ugeze kuri turaya ni uwo muvugana gusa niwe ubasha kukumva niwe wagutangira amakuru ariko ubundi ntabwo ushobora kugira gute ubwo imiryango yabo bazakominikana gute baganire gute n'ubundi amarezo barayaciye hariya muri Baraka nta marezo ahari y'amatelefone barayasenye guhera kuwa gatanu bashize ubundi gutunga telefone nta mumaro ifite hariya kaba abashobora kujya ruguru bagatangira gukoresha indi minara hari igihe ushobora guca umunara wa Baraka ndetse n'uwa Fizi ariko ugakoresha uwa Kalembi uhagaze hariya yego niko reka dusubikira ahangaha urakoze cyane nshimiye by'umwihariko nabanye natwe muri aya makuru yaragezwe kuri iyi saa ndetse n'uyu munota ndashimiye cyane abantu bose banyine twumara aya makuru rero uko bose bakabaye hirya no batandukanye ariko kandi mukuru ya subscribe share na like ndetse na comment nje nitwa Ajabo Marashinari kumwe na Nikora mwebwe mwese Imana ibarinde asante sana Imboni TV imboni ya rubanda.